Dragi prijatelji rukometa, dobrodošli u drugi TV magazin Hrvatskog rukometnog saveza. Iako je koronavirus poremetio dosta toga, nije uspio zaustaviti natjecanja. Sve utakmice hrvatskih liga igraju se redovito uz povremene odgode. Glavno lice ovog magazina je zvijezda paket 24 Premier lige Karpo Sirotić. Uz njega donosimo intervju s Matijom Gubicom i Borisom Miloševićem. 9 mjeseci prošlo je otkako se posljednji put okupila hrvatska muška rukometna reprezentacija. Prošloga tjedna naši dečki bili su ponovno na okupu, a ovo je priča o njihovom jednotjednom okupljanju. Premda scene finala u Štokholmu i dočeka na trgu dan kasnije nikada neće izblijediti, 280 dana ipak je mnogo bez zajedničkih treninga, druženja, prijateljskih razgovora. A upravo toliko prošlo je od posljednjeg okupljanja hrvatske muške rukometne reprezentacije prije nego što su se 2. studenog ponovno našli u Zagrebu da bi odigrali 2 susreta EHF Eurokupa. Rastali su se u sjajnom raspoloženju nakon velikog uspjeha srebra na Europskom prvenstvu, a okupili u čudnom vremenu kada svijetom vlada strah od korone. Ali ni to ih nije spriječilo da u nekoliko treninga u posljednji trenutak otkazani susret sa Slovačkom, brojna testiranja i susret s Mađarskom ne pokažu koliko im je stalo do hrvatske reprezentacije i najdražeg dresa. Posebno jedan od 2 povratnika, Ivan Čupić. Samo dan nakon što je dobio dopuštenje da izađe iz samoizolacije u Skoplju, na opće iznenađenje osvanuo je u Westinu, a gdje je Čupko, tu je uvijek dobra atmosfera. Fali sve i malo drugačiji treninga i malo da promijeniš sredinu i sigurno da je ovo sad neka nova Hrvatska i neka malo drugačija nego u ono vrijeme kad sam ja otišao prije 2 i nešto godine, ali uzbuđen sam, sretan i drago mi je da sam zdrav i da sam opet tu. Manuel Štrlek također je jedva dočekao povratak u reprezentaciju. Nije ga bilo skoro godinu dana i svima je jako nedostajao. Sigurno da mi je lijepo doći ponovo kupiti se vidjeti s dečkima, odigrati koju utakmicu. Nažalost, situacija je ovakva kakva je, ali ćemo se truditi da izvučemo maksimum. Testiranje, trening, analiza, malo zajedničkog druženja, sponzorske obveze. To je bio raspored od ponedjeljka do petka kada su stigli u Osijek. Gradski vrt u kojemu još nikada nisu izgubili susret dočekao ih je spreman. Pogled prema tribinama govorio je samo jedno: šteta što nema gledatelja. Mađarska je bila ozbiljan izazov. Naši su se dečki malo mučili na početku oba poluvremena. U jednom trenutku dopustili Mađarima seriju 5-1 kojom su stigli našu prednost od 4 pogotka, ali je onda Mago Di Umago promijenio obranu, pa s Domagojem Duvnjakom, Lukom Cindrićem i Ivanom Martinovićem na vanjskim pozicijama dobio kreaciju, brzi protok lopte i Mađarska se polako počela gasiti. Pa ovo je, mislim, san svakog mladog igrača da odigra tu za reprezentaciju. Meni je tu velika čast da igram skupa sa Cindrićem i Duvnjakom i svim igračima tu, tako da sam najsretniji sve. Ali pobjeda od 31-27 dovoljna je da produžimo niz uspjeha protiv Mađarske i da nas izbaci na vrh ljestvice te navuče osmijeh na lica. Isprobavili smo dosta toga, čak sam ja danas malo stajao na prednjem, igrao je Pavlović, Dule, klasika i mijenjali smo, probali smo svašta nešto, pokušavamo vježbati neke stvari, ali znamo da neće biti previše vremena tamo u 12. i 1. mjesecu i mislim da je bila dobra provjera, da smo pokazali se u dobrom svjetlu. Rukomet se vratio, reprezentacija djeluje moćno, nove, jake snage su na vidiku. Samo da svi budu zdravi, jer ono što ih čeka sljedeće godine moći će iznijeti na leđima samo super junaci. Ne sumnjamo da će naši dečki biti upravo takvi i zato s nestrpljenjem čekamo novo okupljanje i pripreme za svjetsko prvenstvo u Egiptu, do kojega je ostalo još nešto više od 2 mjeseca. Oni su sjajan sudački par Hrvatske. Oni su po mnogima najbolji sudački par na svijetu. Oni su sjajni promotori Hrvatske. Stoga i ne čudi što je nagrada Franjo Bučar otišla upravo u njihove ruke. Naši gosti su sjajni slavonski dvojac Matija Gubica i Boris Milošević. Mi od prvog dana dajemo sve od sebe. Možemo biti skromni i reći da nismo očekivali puno njih, možda i nismo, a jedna od tih nagrada je svakako Franjo Bučar. Za nas apsolutno nagrada koja nas je
izuzetno ugodno iznenadila, obradovala i ona je zaista potvrda svega onog što smo mi do sad napravili i radili. Ne, ja samo moram samo konstatirati nešto. Na prvo pitanje ti si odgovarao 3,5 minute već skoro. Ispričavam se kolega, ajte vi nešto. Definitivno jedina novina je u svemu tome što se moramo testirati ko svi igrači što se moraju testirati, ali ono što je možda zabrinjavajuće najveće u svemu tome je što nema publike u dvoranama. To je jedina stvar koja se recimo promijenila i koja utječe, koja se reflektira na sve nas. Znači, od sudačkog ispita to je osnova za bilo šta. Davanja naravno sebe u svakoj utakmici. Mi smo išli rang po rang relativno brzo zbog svoje kvalitete, ali neki naš put, kako smo mi krenuli, znači mi smo 1999. položili, od 2002. smo na Premier ligi, od 2006. na međunarodnoj, to je već 14 godina sad. Nismo starije, 14 godina. Nismo stari, nego iskusni. Dobro, ajde to, kako to ti tako definira? I to je recimo neki slijed koji bi od mladih kolega neko mogu pokušati pratiti. Znači, ali nema tu sad da bi si oni mogli, kao ni mi. Ne možeš ti ništa planirati. Ti samo moraš sebe dati u svakoj utakmici 100%. Niko nije planirao da ćemo otići toliko daleko, ali ono što je bitno znači da jednostavno sve što radite trebate uživati u onome čemu radite. I na ono prvo pitanju 3,5 minute na koje Matija odgovarao, znači radit ćemo ovo dokle god imamo volje dok postoji nekakvog žara. Znači dok osjetimo onaj trenutak kad izađemo van na teren da i dalje ok, tu smo unutra i da nam utakmice ne predstavljaju rutinu, onda ćemo to vjerojatno i dalje još raditi. Naravno da su finale uvijek ona ta finala koja se pamte. Znači to je, lagali bi kad bi rekli da nismo ponosni na to i da su nam to utakmice koje su nam vjerojatno obilježile i karijeru i obilježile nekakav život koji će nam i dalje obilježiti. Ali nemamo baš sad nekakvu onu specifičnu utakmicu da bi baš rekli da je ta baš kakva je. Teško bi sad mogu izvući negdje nekakvu, barem ja, možda Matija nekakvu ima izvuče neku iz druge lige, treće lige, otkuda je znam, tako nešto, iščupaj, nađi nešto, spasi me. Ne, ja te samo puštam. Aha, dobro, ajde, redom. Vidim da te ova ponijela. Da, kamera, da. Mislim, ja kažemo, neki incident ili neki problem veliki mi ne pamtimo da smo imali. Znači, uvijek imaš situacija na terenu gdje moraš biti i psiholog i, neću reći, mama i tata i razmišljati malo šire od onog što je grubo, recimo, tebi u glavi, kako bi te utakmice trebali izgledati, ali nekih problema nismo imali. Sad ti prvi, pa da vidim šta ćeš reći. Ovako, znači... Aj sad koncentriraj se. Karakternim osobinama. Dobar, drag. Evo, sve si sad upravo. Ajde da nastavi niz. Nastavi niz, da, ovo je kako se zove. Principijalno donošenje nekakvih odluka, spreman za suradnju, spreman za suradnju, nema me da koncentrirati moment. Repko prolazi. Pa naravno. Produžio šetnju. I sad sam zaboravio šta sam rekao. Nastavi niz samo. Ne, ovako, rekao sam, znači ona treća stvar koju sam rekao, znači spreman prihvatiti kritiku i to mislim da je zbilja definitivno vrlina svake osobe, da je spreman prihvatiti kritiku i jednostavno da nema toga vjerojatno bi teško funkcionirali u svemu tom. Ti si na redu, neki izdržu to, sad nek vrate nazad. Uporan, tvrdoglav, emotivan. Nek nam se pridruže mladi kolege koji god imaju želju, nek probaju, nek vide, barem će ako ništa drugo, položiti sudački ispit, naučiti pravila, vidjeti koliko ne znaju, jer puno njih misli da sve zna dok ne uzmu pravila rukometne igre pa malo ne iščitaju. Nek rade na sebi, nek ulažu u sebe, ako budu dobri sigurno će napredovati. Ja bih samo još nadovezao se na Matiju, znači ono strpljenje je ključ svega, znači strpljenje je ono koje daje nekakav rezultat i koje bi trebalo pokazati. Znači trebaju biti strpljivi u svemu, ali moraju jednostavno oni to voljeti i sebe maksimalno dati.
Ako ste barem malo bacili pogled na paket 24 Premier ligu ove sezone, a još k tome ako ste gledali Sesvete, zasigurno ste zamijetili igrača s brojem 28. Njegovo ime je Karpo Sirotić i glavna je zvijezda našeg TV magazina. Uživajte u sljedećim minutama. Započeo si rukometnu priču u Dugom Selu, nakon toga PPD Zagreb, Dubrava, Sesvete. U čemu je tajna zagrebačkih klubova? Mislim da zagrebački klubovi prvenstveno imaju ogromnu bazu djece iz koje mogu izvlačiti svoje igrače. Imaju dosta dobrih trenera na relativno malom prostoru, tako da se ta djeca imaju gdje pravilno razvijati. Ima dosta dobrih klubova, pogotovo za mlađe dobne selekcije, što je naravno jako bitno, to je prvi korak svakog rukometaša, tako da mislim da bi tu mogla biti tajna nekog uspjeha Zagrebačke županije Zagreba. U čemu je tajna svakih od ovih klubova koje smo nabrojili? Po čemu su ti posebni? Svaki nosi nešto svoje, kao PPD Zagreb, svi znaju šta je PPD Zagreb. Dubrava kao jedan od najiskusnijih klubova Premier lige u tom periodu i dan danas isto, ali do tada su bili 2-3 godine za redom prvi u Premier ligi, tako da zasigurno neka sredina di se odlično radi i evo Sesvete kao ekipa neka u usponu da se možda malo i zaokruži ta priča. Jedan od najiznenađujućih transfera ovoga ljeta bio je upravo tvoj prelazak iz Dubrave u Sesvete, pa reci nam zašto Sesvete? Pa evo ga, čisto dosta je presudilo neki vanjski faktori, osamostaljenje i takve nekakve stvari, ali eto, u razgovoru sa ljudima kojima vjerujem i ljudima koji imaju moje najbolje interese u glavi, u razgovoru s njima odlučio sam da su Sesvete neka nova stanica gdje bi volio isprobat igrati. Za sad evo, mislim da ide dosta dobro. Tko je tvoj uzor? Imaš li nekoga čijem se stilu igre diviš? Pa ima ih naravno, kao malom svakako je to bio Ivano Balić, to je doslovno svakom rukometašu. Andy Schmidt isto od nekih stranih igrača, koliko je bitan u svojoj momčadi i iz godine u godinu pokazuje da je jedan od najboljih srednjih vanjskih igrača. I sad ima od starijih možda bi bio Patrick Čavar, Jackson Richardson i nekakvi igrači od kojih bi prekopirao naravno neke poteze i onda to pokušavao uspješno zamaskirati kao svoje. Od 1 do 10, ako bi morao ocijeniti svoju igru, koliko bi ocjenu sam sebi dao i gdje vidiš eventualne mogućnosti za napredak? S obzirom da znam svoje mogućnosti, nekad dao bi si između 7 i 8 za sad. A granica ko zna, granica će biti tamo gdje si ju sam postavim, nadam se. Red, rad, disciplina i upornost. Što dulje i što dulje što bolje pokušavati raditi, pa onda valjda će se nešto bi se trebalo izroditi iz toga. Koji su ciljevi ekipe Sesveta ove sezone? Nekakav primarni cilj bi bio izboriti ligu za prvaka kao neki realan cilj, a sad tu ulaze naravno naše želje o osvajanju Premier lige i to, ali to prerano je naravno za pričati o takvim stvarima. Želje su samo želje, a sad ćemo vidjeti da li možemo mi to i potkrijepiti onda. Već do sad odigrali ste nekoliko jakih utakmica u paket 24 Premier ligi. Kako bi ocijenio konkurenciju? Pa mislim da je liga ove godine izjednačenija nego zadnje dvije koliko ja igram, puno izjednačenija. Ima puno dobrih ekipa koje znaju igrati, imaju dobre trenere, nije se puno igrača, to je neke kao moje generacije koja je nastupala, nije se puno izmijenilo. Tako da igrači su i dalje neki tu i jako spremni i zapeti pokazati se šta mogu i znaju, tako i mi. Naravno da su tu standardne ekipe kao Dubrava, Poreć, koje su uvijek neugodne, a sad nadamo se da ćemo i mi u Sesvetama moći parirati takvim ekipama. Svjedoci smo i sjajnog izvođenja sedmeraca u tvojoj režiji, pa imaš li neki ritual ili na koji način odabireš kako ćeš pucati? Nekako samo stanem i vidim, probam pogoditi šta će golman napraviti. Naravno da tu ima jako puno i sreće, ali evo, trudim se što hladnije glave ulaziti u te penale. Do sad je relativno uspjevalo, onaj u Varaždinu nažalost nije taman kada je trebalo, ali eto, to je sport. Ti nastupaš za reprezentaciju Hrvatske, do sad si sudjelovao i na nekoliko natjecanja.
Pa koje su ti prve asocijacije kad ti spomenemo ovako hrvatski dres? Pa naravno, to je jedna velika ljubav, kao što je svaki mladi rukometaš počinje igrat uz reprezentaciju, zapravo uz slike reprezentacije u glavi i svako od nas tome teži i to je nekako vrh karijera za sve nas, naravno Olimpijske igre. A ove mlađe dobne skupine, tu se jako puno prijatelja sam upoznao kroz to, ljude s kojima sam danas u jako bliskom kontaktu. Družimo se i to je neko prijateljstvo, neko natjecanje i, kako bi to rekao, mogućnost održavanja svoje igre i usporedbe svoje igre sa svojim vršnjacima. Izvan rukometnog terena, kakav je Karpo i što radi Karpo u slobodno vrijeme? Pa dosta jednostavan. Volim se družiti kao i svako sa svojim prijateljima, vršnjacima, filmovi, serije, knjige, muzika i to je više manje to, treninzi isto tako i to je to kao i svaki 20-godišnjak otprilike. I za kraj, s obzirom da smo još uvijek bez navijača na tribinama, a vjerujem da velik dio gledatelja ispred malih ekrana redovito prati ne samo nastupe Sesveta, nego i ostale utakmice paket 24 Premier lige, koja je tvoja poruka našim prijateljima? Pa evo, zahvaljujem se naravno na svoj pažnji koju su nam dali do sada i ukoliko ta pažnja ne bude mogla biti neposredna blizina u dvorani, nadamo se da nas mogu pratiti preko malih ekrana ili preko live streamova na YouTube-u. Mislim da je to odličan potez HRS-a jer svi imaju nekoga, skoro svi imaju nekoga koji igra ili kog bi voljeli pogledat, tako da eto, imaju mogućnost i to napraviti, tako da nadam se da će nas podržavati naši navijači u što većem broju i da zajedno možemo napraviti neku dobru priču ovdje u Sesvetama. Toliko za ovaj put. Nadamo se da ste uživali i bacamo se na pripremu novih priča iz svijeta rukometa. A vi naravno budite i dalje uz nas. Lijep pozdrav!